Desa Sekartaji inggih punika desa sane makmur lan sejahtera. Ring desa Sekartaji pulih masyarakat sane terus ngajagang budaya lan kepercayaane. Sedek dina anu, ring desa punika wenten kalih penyaman sane madan Luhrini lan Made Karina. Ia kedadua ten meduwe meme lan bape. Ia teke uli kota lakar ke umah kaki lan dadongne ring desa Sekartaji. Rikala ia kedadua lakar mencelap ke umahne, ia jag-jagine oleh bujona. Bujona inggih punika pisage sani nongos tipa umah kaki lan dadongne Luhrini taler Made Karina. Itu rumahnya. Oh, coba. Ge, cucone dalong-dalong ge. Oh iya bu, Saking napi nih ke? katanya gadua saking kota. Adi sanjeng hati malah nangket ge. Oh bu, busan di rurungnya jag lintah gunung pisang. Mimi. Nah, setung karep pang naung oyong dini nah. Ya namun ada apa-apa, alegen ibu ke rumahnya nih di cari istana tuh. Oh iya bu, semangun ke bu. Ibu malang ge. Iya bu. Sesampuni bujona metepuk ngajak pisageni sane anyar, ia lantas encol-encolan mecelep ke umah ning ngabe sebengkedeg. Lantas, ia nuturang Luhrini lan Made Karina tegen pianak nih. Ge! Genita! Main aja malu! Aduh, kengken sih ibu, adik kok gitu. Ge, nama sih, busan ibu mah kunyit dialas sajak pisagane aneh sampai rumah ragen itu. Men, kengken tuh bu. Busan ibu mah nutur gitu kejap, ge. Ternyata iya tuh cucone dadong dauh, aneh panaknya megay di kota tuh sih, ge. Ini tang sih. Di kota. Oh, aneh barang ngalahin tuh pasti bu. Oh, terus sebaya, ge. Jak luang-luang ganti bajone tepuk ibu. Barang-barang bermerek jak malah dogen. Aduh, iri ban ibu, ge. Pasti begati betul warisan bu, sakal ngidang beli barang-barang bermerek. Raga kalah saing bu. Nah, tuh makanya, ge. Iraga sing tadi menep dogen. Raga harus bisa masih pangsin kalah saing aja iya. Kira-kira kenang caranya, ge? Biyen gitu, dia gak mikiran lalu kengkenang nih cara nih bu. Nah, kalau kenal lu ge nah, pasti kalah saing ragu. Nah, itu bege kenang becaranya, ge nah. Oh, ge sing terima masihin gitu. Bin manene, Made Karina kepeken meli darang nasi. Sedek ia lakar nawah, saget ia metepuk ngajak Gek Nita. Pak Dumas, bayam Pak ge hareket. Sing kok Pak. Ada kun itu nggak? Nah, gitu Bang masih Pak ge. Oh, itu kan? Nih, Iya, antas ini. nih Pak. Ih, Made Karina, cucu dong dau. Dia yang Made Karina, ya Nita nih panak de Mejona. Oh, dia Pak Mejona. Oh dia salam kenal dek. Ye. Meli apa jadi ge? Nih yang nu beli bayam, nu ketawa aja dagangnya. Nih di Betawa ge pedalam dagangnya. Bemudah gitu ada peja ieu, Meng. Yang mayahin. Udah Pak, mau kerja. Ini benang Pak dah barengan. Ge, jangan bukan ge. Ninggalin unduki entu, dagangnya lantas cara siap sambuhin injin. Tur ngomong ke Made Karina. Dia capang pernah tadi ini, dia mudah mentalak dulu. Dia Pak tenapi, mungkin kena dia jemat ngomongin tiang. Ini pelajaran ini. Ya Pak semuanya. Sesampuni Made Karina mau belanja, ia singgah ke umah ni bujona. Made Karina lakar ngucapang matur sukseme
ke Gek Nita antuk belanjaan sani sampun bayahine teken Gek Nita. Om Swastiastu. Om Swastiastu, wonten api nggak, Gek? Tiang lakar ngalih Gek Nita, Bu. Oh, lakar ngalih panah ibu. Nanging Gek Nita konen teken iku lipakan, Gek. Aman keto mriki durusang lumun maling, Gek. Nanging Kang Yang, Gek, umah ibu ten wenten genah maling, Gek nika. Nggih, Bu, Iya, Gek. tanapi. Gek, sambilan tiang Gek Nita, ibu dados metaken. Dados, Bu, mutaken napi ke. Kene, Gek. Ibu selalu napukin Gek ngidang dogen mau belanja. Nanging ibu sing tanya napukin Gek sareng mbok Gek makarya. Nggih, Bu, tiang sarang mbok tiangi makari uli Jumat nih ke. Oh, makarya uli Jumah. Ibu adi maren awang ada anak makarya uli Jumah, Gek. Made Karina tuah manggukan lan makenyam. Sing mekelo, Gek Nita lantas teke. Swastiastu. Swastiastu. Nah, ini Gek Nita sudah teke. Lamun gitu, ibu ke kamar malu Gek nah. Nggih, Bu. Ih, Made Karina, Bu Diang mainan. Nggih, Gek, tiang lakar mulia pisihan itu nih di pekento. Bi, Cina wantah 50.000, debu liange sing engken. Mani-manian nawan belanja buin. Masing nawah-nawah, pedalem dagangnya nawang. Bemudah gitu anak yang mendagang. Nggih, Gek. Sukseme nggih sampun nulungin tiang. Nggih, sing engken. Nah, jadi bos anjen nih. Mai mulai be. Pas yang nganti anget jambu Nggih, Gek. Mai. Sesampune Made Karina mulih, Bu Jona langsung ngomong ngajak pianak nih. Gek, kenapa di gitu pelihati kadit-kadit mare Made Karina singgah? Jujur gini nawang Bu. Yang sing demen ninggalin Made Karina. Kaden je sajaan suki carani ibu orang. Batak beli sayur 50.000 den misi nawah-nawah nawang. Bisa jangan Gek, oh. Busan ibu malah nutur aja iya. Kone iya aja nyamannya tuh mekari uli Jumah dogen. Emangnya ada Gek, oh, mekari uli Jumah dogen? Pi, de guna tuh Bu. Palingan mah buah jago dogen. Masa ada anak yang mekari uli Jumah ngidang beli barang mewah, ajak mahal. Kan sih mungkin Bu. Benar masih tuh Gek. Nah lamun gitu nyanan petengi ajain tipenya. Ibu dok nawang, kengken saya maksudnya mekari uli Jumah. Nyanyi ajain tipe nyananya. Di petenge, Ibu Jona lan pianakne teke ke umah Nelohrini lan Made Karina. Ia lakar mas tiang napi gae sane kekaryanin oleh Lohrini lan Made Karina. Rikala ia mulai ngintipin, memunyi suara-suara tawah uli umahne Karina lan mbokne. Mimi, meledak balonnya no. Kar, tulungnya dia jam makan lilin malu. Apa saya mau makan lilin no? Nggih, Pak, antasange. Tadi ini beli depan. Ada bisa berdaget. Saya nawang betul balonnya nih. Ulian munyi uyut sane masumber oleh rumah Nelohrini lan Made Karina, Bu Jona lan panakne merasa curiga teken Lohrini lan Made Karina. Bu, apa tuh mau nyari nak cara macam mantra gitu, Bu? Piajan. Tinggalnya jatuh Gek. Lori ini adi misi hidup lilin adi Gek. Padahal kan saya mati listrik. Bisa aja tuh, Bu. Misi macam mantra gitu, misi, Bu. Bah, pasti sing bener benih. Pesugihan pasti nih, Bu. Yang gak maju di beritanya, Bu. Oh, ini nak nyepet ada nih, Bu. Bisa jangan gitu Gek. Bahaya nih. Foto Gek anggen bukti. Pangidang raga nunjuk ang ke wargane.
Nyanan kan luh rini ajak Made Karina usire uli desa nenek. Dadene mekejang nawang iraga nih paling sugihe sing ada saingan. Foto kek, enggak kek. Jadi berfoto bu, panglah bukti bu. Rikala gek nita moto, wenten warga sani ningalin. Warga punika mewaste gede bagus. Bu Jona, gak Nita, mungkin tuh adi mendasar nasi dini. Iya, Pak Bagus. Nih, tiang ngajak panak tiangin nak kona ngemelali ke rumahnya luh rini. Tapi suwong, makanya jani raga lakar mule. Kan kayak kan? Oh gitu, kadang jaka ngemaling dini. Bi, Pak, Bapak kan nawang. Tiang ya ibu tiang, anak paling sugih dini sing mungkin apa maling. Jangan. Nah mau gitu yang gak kamu malu. Oh, nah Pak, ada Pak. Yuk. Sesampune ia nutur ngajak gede bagus, Bu Jona lan pianakne langsung balik ke umah nih. Nanging, pas nu dilurungi, ia kena tabrak ngajak Ane sing kenal. Ane nabrak tuh mesebeng nyaruang. Bu, singin kan bu? Sing Ampun, Bu. Pak, aman menjalan tuh ada ngadeng nak denglen ngelet. Ya ampun, ampun. Pak, apa betul ada cara kotak berharga, Adi? Pi aja tuh bu. Bah, bapak ini pasti sun maling pak. Oh, maja laporan ke polisi ini bu. Yuk. Dia nak langsung lapor gitu. Tiang kalau akan nguliang barang ini. Mirengang munyi malingi entu, Gek Nita ngelah kena jelek. Gek Nita lakar kerjasama teken malingi entu. Nah gini jadi pak, tiang ya ibu tiang sing lakar ngelaporan bapak, tapi bapaknya sing kerja sama aja tiang. Kerja sama napi nih ke yen kerja sama nih ke ngerugiang raga singnya takutnya lan ibu ini ke tuah kuluk ngongkong tuare ngugut. Bapak, yang perlu khawatir gitu pak. Ini kerja sama nak menguntungkan iraga jak makejang. Jangan tuh, Pak. Sesampune Gek Nita ngajak malingi entu kerjasama, malingi entu enya lan setuju. Ben maniane teke malingi entu ke umahne Bu Jona lan pianak nih. Maksudnya ye, apa Gek Nita ngorain apa isi kerjasamane ane ibi orang ngajak Bu Jona. Bu, dia no takut nih kan. Aduh, Pak. Dia pas macam lu gitu. Bapak kan perlu ajak pes. Ide panak tiang ini nak berpaling melahagati, Pak. Ngidang ngaira gejak daru ni paedah. Oh, sih enggak? No aja tuh pak. Nah, lamun gitu tiang kami lur jangan nikah Bu. Tiang masih kepepet dati sing lapis no. Dompet tiangnya cari sing sintut. Bidana karena ngejalan dan jangan nikah Bu. Nah gitu nih tuh nih pak. Jadi bapak tinggalin sih ngumayan di tuh. Itu buat harga tenaga nih pak. Nah bapak beraksi oleh nyanan, bisa sih pak. Oh, main tuh. Wih, Itu. tenang gen ge. Doyan ilang andong kanji. Depan tiang apa pitu. Yang tiang ngelong janji apang tiang kena tantu. Jo enjoy gen ge. Di petengi entu, malingi mulai beraksi. Ia ngemaling uli umah paling kelot nengket kaje. Uling kangin nengket kau. Malingi entu dua gati, sing ada ane nawang ia ngemaling dugasi entu. Sesampune malingi entu beraksi, ia lantas morang teken Bu Jona ane dadi bos barune entu. Gerita, bukaan aja siapa lu pintu nih, Ge. Ibu nu maca berita nih. Jadi bu. Kalian bisa pak kan? Bu, iki hasil apa dengan ini? Jujur saja nih, Pak. Nah, nih, ada nggak Bapak? Ada nggak yang mah? Ini siswa mantap. Dan lalu, Ge. Nah, kini berterus, Pak, mah. Bila perlu, lebih gitu, kini. Oke. Makasih bu. Kegaini entu terus gaine teken Bu Jona, Gek Nita, lan pencuri.
Sampai warga mulai gedeg lan resah, ulian pipis lan barang-barang berhargane ilang dogenan. Beli. Ibi kian kehilangan pes no. Padahal sebeli tongos ni aman kejang. Mi, masa beli masih kehilangan pes? Mi. Mi yang kini lawan berdesa ni beli udis ni kehilangan pes. Ini pasti ada andos ada api. Bes yang mungkin tiba-tiba. Saja no beli. Yang kini harus lapor sebelum kepak perbeka. Bener sih. Pas wargane entu mulai gedeg, terus saling nyautin munyi, saget, Gek Nita lan Bu Jona teke. Beli kok. Apa kok yutang ada yuyut gati di? Aja nih semangan sebelumnya tapi keluar tangan nih. Mi kini jadi kan di Ugati ada kasus kehilangan pes. Tiang dari warga merasa ingolahan gedeg. Bi benar mas itu, ibi tiang masih kehilangan pes. Mi, tumben asananmu, pidan sintain kini. Ngerasa sih semenjak lo ini ajak saudaranya dini nggak sih ngaman dia senang desa ini bak gati anak kehilangan pes. Mi saja masih no. Tiang marah gak? Oh, terus sebelum Nih kan, pasti pas yang benar aja kedaduan itu. Iya aja ada tuh mulai buah sabun mau ada kelukuh. Sing time pesu jumah dogen yang ngoyong namang. Endan malu, bermelah bukti apa sing nih? Yan, ngalap wani ngabel kemong darah lanang subuh mati, anak jani lebihan ngomong, marah sekenang tanpa buktinya kan? Kayak tujuan buktinya kayak nih masa? ya nak ngalah bukti mah ya pakin balik ya. Apa kan yang aduh nih yo? Ah jangan, padahal lugas itu sing mati lampu namang. Adi misi lilin tuh. Mei langsung ke mana bes yang benar nih. Aja tuh, apa kan nih? Main. Ia ajak ama kejang lantas ke umahne Lohrini lan Made Karina mesebeng gedeg. Pas subenengket, ia makejang kau uli sisi. Woi pesu udah mengkemangkap iraga sebenawang ya jada dua dalam uli pes warga dinilang. Kenapa tuh ada wujud gati di sisi? Sing taman lo mbak, coba dengokin oleh jendela nih. Meh, tinggalin itu. Adi wujud gati. Misi buin ada bejonalan Gek Nita. Mih, aja no mbak, jelek tibin sebang nih. Mai, pesu dulukin dulu. Ia jakeda dua lantas mesu ke sisi umahne lan nyagjagen wargane ane kau. Pesu Mai pesu aduh. Apa nih? Ada wujud gati. Beh, nih sebeli kopi gadang jek kayak gati. Hah? Mungkin maksudnya dia ngajak mau tiang senang apa? Sajan tuh. Mana apa nih? Gek. Ini kayak aja nih pemisi lilin ini pasti beritual pesugihan ya aduh nih. Beh, tusing. Waktu itu tiang hidup lilin karena lampunya mati. Sing tadi pindah situ. Sekarang gamongan kalau dijahit. Bener sing tuh, ije ya ada malingnya ngaku. Ya dadua kan gimana geng ngoyong sentain pesu. Cara dalam sanggot merdah tualen. Saja tuh, ada bukti masih nih. Alah, dia suba lebihan munyi. Dan sanene sing nerima jelema-jelema ane nganggo ilmu-ilmu nai sing benah gitu. Aja tuh balik tuh ke asalnya mu. Apang desa nenek sing ada kasus-kasus cari kini buin kasus kehilangan pes lah. Nih, salah paham tuh. Dia ngajak mau tiangi sing tain ngai gitu. Dia sing tain nganggo ilmu hitam. Beh, kelet gen, buka becicane hujanan, nguci aja kedua nenek. Tapi dia mbak dijamin. Dan jadiin tiangi sing tain gitu. Amun bener gitu, dia mau ketimun pahit mah gede uling desan ini. Uli joh, wenten anak eluh sane nepukin anak rame-rame di muka umahne Lohrini. Lantas, ia melaip ke umahne Pak Prebekel. Ia ngetok pintu umahne Pak Prebekel lan langsung ngejelasan napi sane wenten ring muka umahne Lohrini. Pak Bekal. Ini kenapa nih? Adi gawat gati? Kini Pak, dulu kian ningali di mana ini ada wujud kantin lagi usir. Mi, Adi sampai ke itu Adi. Sinang pasti Pak, nanging lu kasih ipuan. Tiang masih ninggalin anak muani mencelep ke mana Bu Jona. Amon sing pelih, tiang ninggah ada orang kerja sama gitu Pak. Masa, nawang ane mau ane tunyen? Tiang nawang umahnya ya, Pak aja umah tiangi. Nah, amun gitu main ke mana, mecara ngoge, jadi langsung ide kejelasan. Yuk.
Ia jaka dua lantas encol-encolan ke umah muani sane orange ngajak Ketut Sari. Pas nang keditu, Ketut Sari teng kejut ulian nepukin barang-barang ne sane ilang imalunan ngoyong ditu. Ulian beyakin gati bapak ento maling, iya ajak Pak Perbekel langsung nangkep lan ngajak malingi ento ke umah Nelohrini sane suberame teken warga ane gedeg. Ambilin Pak. Waktu ya nak mana nih Pak? Wih, ada liuti yang habis. Mesin naon lo? Kotak perisan tiangnya Ah, Pak. ini dia. Ini. Wih, sini. Apa ya Pak? Apa ya Pak? Ini video maling. Please. Nah, ini kuliah maling istirahat. Oh, pasti. Ibu-ibu, ampunan numur galak-galak niki. Coba perengang malu penjelasan Ketut Sari. Nah, Ketut Sari kenal gak maling ini sekarang? Nah saja tuh ibu-ibu. Dia ternyata malingnya ini bener. Yang kenal jak ya karena rumahnya ya Pak jak rumah tiangnya. Lan ternyata malingnya nih maling perhiasan tiang nugas itu Pak Bu sangka bilang. Dia tinggalin aja. Sini nih bener nih. Coba jual sama Litut. Ini sama sarang-sami. Juga si petang Pak Bagus mah lewat depan rumah Nelo ini nama di Karina. Terus nepukin Bu Jona lan kayak nita ngintip gitu. Nah tekulin itu yang akan nyapatin Bu Jona. Lagi sakit tabrak ke iya aja anak sing kenalan mencurigakan. Yang buang ucapatan. Maru gitu sing sengaja tiang ngeh Bu Jona kayak nita lan maling ini ngote. Nah jadi tiang ngeh mencurigakan gitu. Kayak nita ngajak maling ini kerjasama. Ternyata maru tiang milunin kumahnya Bu Jona. Maling ini ajak kerjasama untuk maling pes raga bapak ibu-ibu. Makanya raga jamu kejang kilangan pes akhir-akhir ini. Tidak gara-gara lo ini lama di Karina nganggung pesugihan. Bener tuh saja. Sajaan, bapak-bapak, ibu-ibu, udiang tiang mulak-mulak, tiang masih lah karena mana apain mulak-mulak. Nah, kerama desa sarang sami, engken jani nih. Ini kan nih Pak Maling, Bu Jona lan Gek Nita adenan bu ngaku den. Di samping tuh ada saksi masih daripada kelaporan polisi. Ampurayang Pak, Bu, tiang tono masuk penjara dari ke nggih tiang makin ngaku. Tiang nak tundine aja Bu Jona lan Gek Nita tundine maling pis wargane ke. Nyanan hasilnya bagi dua aja Bu Jona lan Gek Nita. Yendot laporan Bu Jona lan Gek Nita. Tiang bulat mengkaput yang laporan ke polisi Pak. Pak, ampunan dia laporan ke tiang, jak panak tiangnya ke kantor polisi Pak. Mungkin gak Nita karima sekolah, ke dalam panak tiangnya Pak. Beh, ternyata Bu Jona lan Gek Nita dalam uli kasus ini. Sajaan jak subuh kelungah buin manduri jak kelewatan. Nah, kerama sarang sami, tiang dini sebagai perbekal berhak mengadili hal-hal anitan patut ring desa sanit tiang pimpin. Asapun ike, Bu Jona lan Gek Nita tiang asingkan ampunang bin nganjakang bais ring desa sanit tiang pimpin. Ninghang sanksi sane banget teken Pak Mekel, Gek Nita lan memeni sedih pisan. Ia sebet kerana tundine megedi uli desa Sekertaji lan ninggalin hartane. Lohrini lan Made Karina masih merasa sedih teken sanksi sane bange Gek Nita lan memene oleh Pak Mekel. Pak Parbekal, Yaning Dados, Titian Lunas Tulungan, sarang Pak Parbekal lan Krama Desa Sekertaji sarang sami. Dan Dados Bu Jona lan Gek Nita ten keusir uling desa nike. Di adia lo gati kan Bu Jona lan Gek Nita mamaling pes lagi jamu kejang. Kita lur ini lan adek. Tur iya masih ane nganggu kamen keresahan ring di sana niki. Mudiang pedalemin. Mau Devi, Pak Perbekal, lan kramaning di sesarang sami, tiang sarang bok tiangi sampun maafkan Bu Jona lan Gek Nita nike. Irage nak menyamu beraya dane. Yani sebagai sangsine, Bang Bu Jona lan Gek Nita nguliang pes bapak lan ibu sarang sami. Yening kenten, engken asane. Nah yang kita titiang setuju. Nanging pes tiang lan pes kerama desane sarang sami harus kembali pokoknya. Ingetan tuh Bu Jona lan Gek Nita. Nah, kerama desa sarang sami karena Bu Mekajang setuju niki Bu Jona lan Gek Nita dados bengoyong dini tapi
harus nguliang makajang pis ane ibu paling. Amongken ibu maling pis, amun tu ibu nguliang. Nggih Pak, tiang janji lah kan nguliang pes bapak lan ibu sarang sami. Suksemeng ya sampun ngizinin tiang sarang panak tiang gek nita nongos bini. Nggih, suksema banget nggih krama dise sarang sami, Pak Prabekel, lor ini Tante Made Karina. Tiang sarang ibu tiang nyesel pisan memfitnah sane tidong-tidong. Suksema nggih lan ampura lor ini Tante Made Karina. Nggih saja tuh lor ini Made Karina. Ibu nunas ampura nggih. Nggih, Bu, lan nggih dan jadin tiange sampun maafkan. Nanging udah ulangnya lah, Bu, nggih. Nggih pasti tuh loh lan Made Karina. Nggih krama desa sarang sami. Kasus ini kan sampun clear nggih. Ampunang ben ada nih saling memfitnah lan main hakim sendiri. Tur iraga sarang sami harus saling memaafkan. Oke Pak, benar tuh yang setugati. Nanging Pak, lamun pencuri ini laporan bagas itu ke polisi sampun sepatutnya ia ketangkap daripada buen dia lepas buen maling ngai warga desa ini inggulan resah. Bu Devi, jadi tiang lakar ngabung maling ini ke polisi lan ketosari lakar dari saksi ditu. Sesampune kejadian ieu, Bu Jona lan Gek Nita tusing taen ngulangin pekaryane punike. Mangkin ia hidup aman tur damai teken Lohrini ngajak Made Karina. Ayo nggih, wantah asa punika drama sane presiden iraga Bangkayang. Nah, Klenten pabesen sane presiden iraga Petik. Inggih punika ampunang iraga lobe dados manusia. Napi sane iraga duena punika sampun wenten watosane soang-soang. Iraga dados manusia dasarnya nih maduwe sifat sane jelek. Nanging ampunang sifatnya jelek punika ngeranane iraga sasara tur jah uli kebahagiaan. Iraga kasebut sakadi makhluk sosial. Sampun sepatutnya nih iraga saling asah, asih lan asih. Mengganti batu ke gumi durme, buah batu disukawati. Jani iya kena karma, ulian nyubuh iri hati.